पूरा जुमले का वर साफ को बयान करवा قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ألغون منا حوال قربا فوا نفس ركاتر كما يكو بلهتون أي मैं अल्लाह अगमना हवाल करबा फहमे बोर्ड मसेकत एमे कुरान का वर खुलासा को बयान करबा फोनी قد أفلح من زكاها ए नफ्स ताहिर को फमीहा कामयाब जिकम कशव वक़द खाब मन दस्साहा अदी नफ्स मुर्दार को फमीहा इल्ली हलाक जिकम कशव वरक साफ वाह के ඔබ ඉజ్జත් රහෝ අල්ගොන් මෙන් කුරා කමකුන් එනෆ්සු මුඩදාර වනිස් අදි අල්ගොන් මෙන් කුරා කමකුන් එනෆ්සු තාහිර් කොද්ද වනිස් එමෙ දුනියේ අල්ගොන් මෙන් කුරන්ජේ මසකදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරත දතුරු කුරන්ජේ හිදානේ වගුතු हम कोम्मे वक्त गास आलगोन मेन्ना कुरुमतिला फाने का यकीन को उरिहा वक्त गास ताहिर वे आलगोन में तिबो मिसाल आलगोन में दन्ना मा बलाल माहिंगा आलगोन मेन्ना कुरियाला वगुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला कंडाला दिव्या फिनमा मिसाल का आलगोन में तेरे मीहा का मी एंगनी मियदु ओने मिरे दिहे जहार मरुआ दुनिया वकीवांजे दिन आलगोन में एहें ए खबर लिबुनी मा दिन आलगोन में के विष्णु हुन्ना ने बे आलगोन में एहसास करलो यार गडिंग अगड़े दिहे एम बीमा दिहे जहार ए अळगोन में एंबुरी अवमेन नेति अळगोन में कुल अमल कायको मी दुनिया वाकिवेगेन दान जेने वागुतुका अळगोन में न एंगी कशोर वेचिया दें ए वागुता हमें अळगोन में अमलता अळगोन बाटान कोई अळगोन में तसव्वुर करो अळगोन में उलेनी कीनेत अळगोन में दानी कोन ताकतो अळगोन में इस्कन देनी कोन ताक कोन कमकतो अळगोन में वसीयत कुरानी कोन कमकतो अळगोन में बिन्ना दरिन्ना मैंबफैन अळगोन में दक्कानी कोन वाहकतो मे बस बैलो वेची अळगोन में गे हिम्मत चलना एई एमीहा मरा देतिरेगा देंगोती देगडीरुका एने एंगेजिया ए देगडीरु तिरेगा एना विष्णान कंत हम यकीन मिस आखिरत ईमान व मियक मारूम फोगा तिमा जवाबदार व जेने दुहा का ईमान व मियक एना हयात का बाक्योती देगडीरे मुने पियाम दिन एना का नोन्ना हम एव्विस वगुते दुनियावी एव्विस कम का एना मशगूल वक्त फाफेंगे न कुरान तौबावो नू एव्वेस कमेंगे न कुरान मीहुंगे हग्गुता अदा कोद्दिन नू एव्वेस कमे कुरान भगुते ने का नोना अल्लाह सुब्हानहु व तआला हालत रुजूवे एना के देमच्च उफला इखलास तरी कमाए एना के हयात का बाकी वे दोस्तों का एना के नफ्संग अनिया रेफा वाकमा इबैला व इफाफत नुफुसाफिना नोत इबैलाहु मियला रहमन लुल्लाफिना मियला वाहुशी गिल्ली हलाकुई मीहुंगे तेरेंकमा क़ियामत दोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रतुगा निकमत कुरेवी गिल्ले निगंबा मीहुंगे तेरे मियला नुल्लुमशा मियला फाफुसवा रहमन लल्लाह हेवमगुतक्कवा हेवगुतुगा लहटवा मियला ग मरमति अमां कुरबा कब्बलुगा कुरेवे सुवालुत फसे कुरबा ए सुवालतों का साबित कर देवा कब्बलों का नूर लब्बा मैं रिया कमक वरंग इखलास तेरी कमाए को ना दुआ दन्नवान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत ए गडी कुडोम देवर का
istighfarga hewamal kurumuga ituru wagutu ena beenuma adi eddos ituru koddebbato ena beenuma he amal kurumattak tawbawe faahusse dennewattaka Allah subhanahu wa ta'ala ge hagguga en aragem faafatakon rakkaateri wegen he gotuga diri ulene hayatugge digu wagute ene debbato ena Allah ta'ala hadratuga aadesh kannawa ei degadiru agumana devicciya algon men halat honnange degadiru anga eka lobe diseteri akon ofto aslu hagiyatuga algonmenna eggotokum balafiyam Allah subhanahu wa ta'ala debba kawani degadi ragure ma kudawagutkol debba ei algonmennaka neenge algonmenge furana dani komwa gutawko eho miharu singaga eme ki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala suratu al-munafiqin wahi qur'ani ya ayyuhalladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إمام بجنيستكم لاتبامهم كمدلال تبامهم كدارين الله سبحانه وتعالى ذكر كرم إله عظم كرم تبامهم اتباع كرا اتشكم غنوداش ومن يفعل ذلك إيقوتا إيكم كفمي إبهي دارين مدلال مشغول وكي الله ذكر كرم إله عظم كرم غافل ذم فيميها فأولئك هم الخاسرون جل هلاك وعنميونتي إباميون إفوق الله سبحانه وتعالى وحي كرمي وأنفقوا مما رزقناكم تمن إله دب تكدين كباميون هيدا كراش وأنفقوا مما رزقناكم تمن إله دب تكدين كباميون هيدا كراش من قبل أن يأتي أحدكم الموت أي تبامهم جميع قادر مرو أس كلمتهم كورين فيقول هندو أين بنانه مرو أين بدل ويما يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هي إمام بجنيستكن تبامهم مدلا تبامهم درينكي تبامهم الله ذكر كرم اتباع كر أجكم ونوداش ومن يفعل ذلك إيقوتيكم كفميها فأولئك هم الخاسرون جل هلاك وانا مهنك يبامه دارين كنتك مدلا مشغولون الله هذم كرم اتباع الجميع وأنفقوا مما رزقناكم أدي تمن إله دبي تكتين تبانه هيدا كراش ألغون ما تقولي هريها اتشكيس الله دبي جي ألغون ما أميلين وديا ما يبسش نون وأنفقوا مما رزقناكم تمن إله دبي تكتين تبانه هيدا كراش من قبل أن يأتي أحدكم الموت أي تبانه جميع قات مرو أس بدل كرمك كورين فيقول هندو إلى بنان ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ألقى بالرب مي على كل مدتك دنيا لحتى وانده ملك الموت إلى فروني ما
ena ekankama kaamad ghafil fawa kankan ena hamalun fenna beshima kit qur'an ga bayan kurabba fa waage takai nabiy sallallahu alaihi wasallam devwa fa ghaib ge khabartan ena ge lolum yagini lolum fenna beshima den ena beenum wane islahu he amal qur'an emek it qur'an Allah subhanahu wa ta'ala qur'an in surah qaf fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid timang ilahu medu tibage lologe farda kashfu kurabawshim awgon me lologone farda elif hijab belif awgon nufene baaru kantatak awgon nufene malaikatu awgon nayaku uluwa tane jinni awgon nufene adikobato kabwolge hagiget awgon nufene baavorchi awgon fenne chessabara nufenne chessa iman me awgon me meule ekamako bay mihun nufenne chessaka iman nuwe emin gabo kurago em qur'an Allah wa fakashafna anka ghita'ak edtima ilahu tibage loluga leifawa ghita ay farda wa fashalay kashfu kurabawshi fabasaruka al-yawma hadid min tibage loluga fenum warattunwa egmanege tiba eteke inkar kula hagiget temme tibage lolun tiuri fennas ehindu geena bunane rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib awge rabbe yala kuda muddataka adi duniyege laattawal ei ki kurant ena binga alapuri genimma kanno ena bandam faraburi odidone far nimma kanno ena tantana forwa lamba furi mudada tanta forwa kanno nuriya ginesuri mudata bala ena ke fihara ge jaha kanno evves hisabe kitabe duniya ge evves kame ena bere menduwa ena bunan kige fa as-saddaqa wa akum min as-salihin sodaga ko salih alakkonga miyala umatta sodaga ko salih alakkonga miyala umatta miyala koda ajale koda muddate laskura bande em ena vedana ihalatan anneruga eneki duniyega warabbodu musenjega bes mudala fasa rahul wareka bes warat tanoskam rahul wareka bes ehnames oba dizzati rahu ihalata diyama ena den ebbes waraka enege mudale fasa darinne ebbes kawake enege sikunde nonna فأصدق وأكون من الصالحين صدقات كصالح عليكم قومتك من علاه كل مدة الدفان دينا دنوا يفوق قرآن الله سبحانه وتعالى وهي قرباني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إبس نفسك نفسك أجل أسكم قانا وفهرق قاس الله دل لسن قربان araiboga lan beenu kurabani ekkotaka nuwanakam lan egmani nuwana walan yuakhir Allah nafsan evves nafsin Allah fasnu kurabane idha jaa ajaluha ay nafsik ajal nafsak pandani fa umur furiha wa fawdin Allah subhanahu wa ta'ala e nafse den lahen nukuraban egmani ka Allah angawani edus tibanu na annadu tibanu metere ngam komme miyakos edene ka sodagat ko salih walakkum gawmattaka meelaya muddate debbash muhlate debbash edus as tibanu edi eduakum timang ilahu tibanu na emme fali sikunte besnu debwana dus awmuge kuriga tibanu sodagat ko hekon tedakko taqwa walen tibesh ei awgon me denne vi demme degadiru wa ko degadiru senenge ba kashorwe degadiru kuring ena marnuwanek Allah subhanahu wa ta'ala awgumana degadir debbikan kashor wejji awgumana yagin bakamege boy degadir ber kurin furana nugendawan ekam awgumana mihar miti bogotakun nege miveni erege kurin nugendawan eponak mihen darus denti kitemme marwege vette darus denti bas ei ajalaki kandani faawachche ajalun oniyom medani em ilmur midawani al insanu majmu'atun min al ayyam
ඉන්සානාගේ හගීගතකී ඉන්සානායකී දුවස්තකේ algon me foem me kiyani gandutaka e gandutan hoswima foem hoswan eki size ge foem me wonna e fotuga duishatta sofa edejjiya me ek gandu kanadi me de yebba en kanam gos foem hoswa ei fotuge hagigat fotaki gandutak insana ki coachet insana ki duwastak ei insana hagigat Allah subhanahu wa ta'ala duwastake kandalu wa faiche insana e duwasta huswima insana huswan algon men neengani algon men ki kon size ge bayek me kita duhoge miik bay miu algon men maabandu wima anghen beri maabandu wima algon men anghen vissembegen puriha samana hifa hospital gossa kita miu ta hussa taanani egen de huriya achi hifa darifulgen gos sahara golada ei nafsan Allah kanala fa ajal eddos dedos degadir tingadir 2 minute 3 minute emme sekunde newala marwa viyomge terege marwa Allah komme nafsig ajal liyubba ene mamiha ge banduga atarmasi algon me ajaleswani liyepa algon me hituga mija windaki Allah subhanahu wa ta'ala waki adadaka kanaluwa fa winde algon men nidavati beres e windu edani jahama e ilahu kanaluwa fa adadu hamaima e windu hutte uttuni algon me komme baye kiyes heart attack e kiyes e nafsan Allah kanaluwa fa ajala jewnima e sangarige emme winderes denu jahanit ehm algon men mitibi astu algon men ge astu hagigi nazaru misna ko banama degadiru devunu miha gores ma nurakka teri halatek ei degadiru devunu miha ge benge degadiru pura nogendawan ekam algon men kannege komba gotkom gendawan kita mihun to gen kurumati honna fihare fiya kilo edanna nikumafa gen amri nanan bawar algon men kurumati hadisa tan ohinga komme duwalakus accident taka adi algon me rajye mihunga nisbatan madima hadisata mad duniye algon balala fiya abad mihun marwam viham algon me komme do customer kon malege komme do customer baydus timme hatarme algon men tene bayr be phone na visna noleve kondu ko bay timanna madama timanna bawe none miedu timanna bawe ilistu ga himeni ganda loba disitera ko mi nazariya algon vishnanam algon menna ka asta hoge gatu ga net hama evs kame eduwa tayyaru noni pura wagu denne e wagu tu guarantee ne e wagu taka duniye ko hore ko ge evs yagi ke men algon men ne algon men olen mijeni hama miharu wamawala gen furangonna doonyakan arahe echen hawala mechen hawala viha sawa kaidin attala faneti en arang algon tayyar ole abad algon duniye golen mije hama fisare awa gowala etan algon uriyache batta danje ni hagi ge kam algon men duniye ge ghafil ko ameduga ghafil kam ge tere algon mege ummeed war diu ko fa zuwano hi vihar 30 saal mein vitar timanna me adi bawar do sogote duniye gol adi timanna me marenwa adi timanna men ki zuwanu enno komme nafsaka semme karuga wacche ki map e nafsu danje eloba disete afu waqtu algon men Allah taala hadrat ad-dairuga algon men saaf kama tahir kama ko gendam mije nafsu abadu algon men saaf kogen tahir kogen hifattagen tiben mijeni hama komme waqteggas Allah hadratage nafsagen danjeda e nafsaki kojito algon balala mahinga algon men Allah subhanahu wa taala baddal puran dam mijeni algon men kula amalakage algon men visna fikur kollama hinga ei algon men la ule libas kama algon men la ule hedun kama algon men nafsaki algon men amarta ei algon men fene bay mihun hedun war riti ko hudukon abodus pore saaf ko abodus
abadus war saaf ko reeti ko bayme hedum hore ane bayme hedum hore waran hadi kawus hedun saaf ko ehonnani abadus e hedun saaf ko batan samanu ame ei hadiwa tantana nogos e hedun hadiwa tantana node adi hadiwejjam abadus ecche doege saaf kokgen reeti kokgen ole mihun hedun saaf ko hunna ekamaku e lang hedun lang onna miha timanna ole gotakun timanna wanna taagu miga ungula eccheku miji hadiwana ekamaku farwale mera netiya waran hadiko mehunna adi amudun ecche ungulu nima eccheku doy saaf nukura ko vejja waran hadiko mehunna hutta ehen kulliyekan hadikon hutta kulliyekan ene mi gowale veni waran izzattiri befuloka baddalu kuranda wagutenne geggo sembaragen reeti hedumellagen saafregen taawirgen daagas ei yawumena kan nude wagutu annam mi angaruga ei vihiya tirisa salisar enage nube amalutako nuwate ena hedun hadiwa zaatuge kankam murdar kuffawa nubewas duwa hedumagage wara izzattiri miheka ena baddalu kuran dammeje enage moonumati hunna nobe algon me krishna bikur kollama hinga ena efarati ihtiram pura qadar pura mativeri mihegge korimacha ena agos hotti hunna me jeheni hotte me jeheni waran hadi muddaru fa echchakun nubawastuwa daave kilamwe kisadu fawa hedumakagen ena agos hotte me jeheni algon me komme gos laduganna laden nuganna efada hadi muddar hedumellage algon men ihtiram ko qadar pura mihe kurimachek gos algon men hotte laduganna algon ane farata moon amuragen tibe eka meeneka node fursaten edun donna kulli kannan nahen eka no oba dise tayakon nami insanu ko kurimachek gos hotte laduganna be kobato miha hayatuga kola huriha faave kai tawba men namaz kurme zikr kurme dua kurme ebbes ka nafsu tahir kurme ebbes amal nuko regada dualu hatardum faafange nafsu wacce israf kurma foga ehin mutta kulliyekan allah subhanahu wa taala buwalani duniyage hayat dukka ila hadrat anneruga qiyana du allah tabaraka wa taala ge darbaruga ena hutti hunnan jeheni fasol sar haddiha arkula faafe ko kilambu kisadu ba nafsaka kilambu kisadu nubawas duwa hadi muddaru fa nafsaka ge kula huriha faabatake sidra ifalo adi algon me insana kanne ngen sidro ko funakan sidriya tuga faaluga ko fa huriha faabatake ge muddar nafsaka ge rabb tabaraka wa taala hadratuga ena hutti hunnan je duwa ene hala meduga visna fikur kollo ene nude fursate ham wagutu anna engire ene huri kinet miskittakum bangi goakame namaz purakame zakat dekame roda ifakame qur'ane onnakame rasul phone bikame tedubum wahadakken jeenakame amanat evvesten nudane ama hituriya gatuga duniya gole ene nafsu kilamko kisel ko hutta ekilam kisad murdar nafsagin allah hadrata ena gende veruga enage nikametikan ihsas kuranje algon mi algon men gahalat regada duwal algon men faaha kur innakum tukhti'una bil layli wan nahar tebame regada duwal faaha kurane kutta garagan wa ana aghfiru dhunuba jami'a timang ilahu riya faahatake fusul fastaghfiruni aghfir lakum tim ila faafu se danna was tim ila faafata fussa de baus e algon men emme ladugannan je farata ki algon men kudibodo emme ha niyamat devvi gadakiri tuwanta ilahu hadratuga algon men e faavare gotuga murdaru kama gotten je do sei emme ladugannan je do e daturam algon men e baddaluma algon men komme gade gas goale vidana kama abadu algon men jeni طاهر وينتبه قد افلح من زكاها اي نفس طاهر کو فيها کامیاب ہے اینا کامیاب ہے اینا بشنا موری ہم کومے وقت گارس
Allah taala hadir kurafan kom bagute gas dan jeidan kom bagute gas baddal kurun jeidan em abadume e nafs rakka tirwegen tahir wegen bala tanguri e nafsu gane ebbes kala bire Allah subhanahu wa ta'ala hadrata ufaluhure e nafsu da turkura ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna e hinga wajifa nafsa Allah Quran wahi kurab ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya tibage rabbuga hadratan emburi daashe ruhevigem wa haluga radiyatan mardiyya ena ilaha madruhi ena ameduga e nafsuga rabbu ruhiwadigem wa halatu fadkhuli fi ibadi timang ilahuge salih alunge tere wannas wadkhuli fi jannati timang ilahuge swarge tiba wannas e nafsuga Allah ruhiwadigem wa nafs hinga wajifa nafs ei e nafs ta fahal tahir kogge balahatta golu nafsui mi algon men duniyega samalu anche nokta ek obe gizetere ahun algon menge filawartaka ai darustakun emme boda algon men vishnuma fikuru gengulen jeeni miha ge nafsu gomaccha faarwari umuge vishnu algon men nafsu murdarwani algon men atun kura kantat algon men lolon kura kantat algon men angan kura kantat algon men defan kura kantat algon men vishnu kura kantat insana ge huriha gunawantam mi nafsu murdar kuraache e nafsu e gunawantakun nuba amal takurakum ja nafsu murdarwan e gunawantakun he amal kurakum ja nafsu tahirwan emme bodan algon men samalu anjeni murdarwa zaatuge tantana taketi kari algon men hudu feerame genguleruga echen ega jehidaneti ei nettigen salamabegen rakkaateri kama gengule hen algon men nafsu ebawto kantata ko rakkaateri ko gengule veto algon men balenchen kiriyas ei komnu gotaka getema rakkaateri ko gengulans echi ungule echi jehe ei mustahilukum eblis nafse getche nujewur ei kullu bani adam khata komme adam darekus faam quran wa khairul khata'in at-tawwabun emme hewme hunna ki faam qura jam tawba em kiriyas e hechigga echi jehijja hidumu getche jehijja ava doila saaf kollagi egotuga abadu nafsa farwari honna mihai emme buddhiveri alun abudusmi ihsas kuran jehen ek mane ki nafsu tahir wani ki hame ke waki gadi gano nafsu murdar wani ki hame ke waki gadi gano algon men gain dariful goyagan sukula gossa annerus enafsu murdar wan algon dakka wahakekum bala belumakum vishna vikur kura echchekum miheta me algon men deke gotakum hame ei emme dihewaraka minute terega murdar wa kantas quran tahir wa kantas sena quran emme abdu algon men jere me farore ngule miki waki wagute gonna ko ramadan masame nu hame ke tahir wa wonnani uni waki namadu gadi as joni me nu hame ke tahir wa wonnani uni waki gadi ganu hame ke faafa kurani faafa kur abdu tukhtiuna bil layli wal nahar regada duara tiban faafa kur emima algon menge komme harakat komme taakadis komme taagan nikutas algon menge nafsu gumachange farwarikan je onna adi e farwarika nafsu gumaccha baagnagen timannage gunawantau eterein kon gunawanakun to emme ginain emme bodam mi nafsu mudadar mi wani hadi wani ebes je algon me bala kochchakun to bodan hadi wani kojetto emme gina nubagatuga beenum kurweni algon mege nafsu murdar kurmattaka algon me gunawanta uttare emme nubagatuga emme ginam beenum kurweni algon mege lokam gawanama e lola algon me samalu anje ei adi murdar echi nafsa wanna doraka wefa e doruga dangal dorufate algon me lanje dangal filter ege lanje sharui minganu eti fatanje e murdarwa doraki nota magaki algon mege dukam gawanama e dula algon samalu anje ei tibaga aduve ei e magakun e gunawanakun e dimalakun tibaga nafsu murdarwa komme dimalaki tibaga aduve e dimaga rangalu fahulawanaku bahtaage noni e dime himayate nokore lo harakantaka balako wanya emme warugada miha e dimalu bahtan jeni e dimalu farawariwa angen algon men harakanta kure konya me ange algon farawariwa anje e mi huriha gunawantake bes midenne gota farwari algon balhattam washafiya nafsu islahwa
kam ginefar agumana waagotaki abodus ane mihaave hunna aaba agumana fennani e naage nubakan agumana fenne agumana ane muslim akhaage hunna aabutan agumana maaboda fene e akha evvore eenage nafsu eene ama gangiros eene kan nufene eenage ab eenade ham emme fori homiya ane miha ene igil dimag kuraguna eene aga amala amadu agumana suwale nokore agumana suwale nokore agumana bar foro agumana gunawanta kamet lobe dizzetere ahon nigotu agumana gunawanta ka balala ruba kubato emme ginan agumana kuffafata ka arwa emme ginan agumana fa nafsu murdar pura gunawale ei kongunawale emes peflok engilawate kongunawale anga dotto agumana do dotto riya beflos dule vita du war ragalwa me dule ki ho war boda important je ei nabiya sallallahu alaihi wasallam waran jami' waran aam usul bayan qura man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut allah akhir do iman wa miya kuya heo bahen noni nubuna chehen noni hanuhunnas masala war saf heo echen noni nubuna chehen hanuhunnas bayen mihu heo echen no huriya chekki aboda gatala talatu tulun heo echekki mejja wara bodukame kommes mihakum marmachan hazuri ma kariyati me bunno dembes tulun heo echekki abela bunu ena munye medu ziyarata hukuru miskita ei ena dan heo subhanallah la ilaha illallah enu ena danne ei tantan ena danne mihun heo miskita goswe miskita nantan ena danne enge chere kenne em heo gotuga man kana yu'minu billahi allah wal yawmil akhir akhirat dong iman ba me ko falyaqul khayran heo ecche munash awliyasmut noni hanu munnas war saaf riti misal heo wa ke veje dakko enoni hanu mun algona misal balal ma inga tangole mi saaf ko tangole tilako mi nafsa algona veje muamala kora ma funko wa dekke mano visne miyadu mehar gadi aggadi 40 mire mehar modi sharoi gotum balafe hukuru algona lagam famate sharoi gotum balafe borase do irosuni ma borase do selimoni irosuni ma dengi feroni hukur mehar me hukur dos ane balafe hukuru hukum mehar hinga kaf sures kevel me irosu fo hukur duwa hukur vile sori iroselle edo senimo ehem bima algome miedu middi mehar miedu algome dekki waha algome amile visnala algome miedu dekki waha ka liyaifa wa fafu nota fak algome ata devijjiya algome kidekete to ein kadam benuwa e fang allah bahadurata gendeve e fang algome member fang tere miheka dakka ga sagona bermenuwa baawrchi unna kandan algome benu e ladu gannet algome men kala insana e usele algome dekki waha ka kadam baawrchi unna obado komme do ko allah hadurata fatta ufulumde algome no baamar to gotune hewmalu adi kobato algon men midakka wahaka milliya karudasmi algon men jeebun lari digen gannanje ecche nama kiha faasa ene karudas yagin algon men wahaka dakka tibene algon rufiya di gannanje ecche una mer karudas ri me furi jeddu mendura me de pai uliven karudas ri me bai men dakka wag mendura me abad wa dakara hewa kanu ane agine hewa dakka jama gine wa genu na reko hituriya gotuka wa dakka ni abodu sene lamutuno e bon ehma hewa ecche noni nubuna shemi algun me hifatan je usule kalime hewa kalime noni dulun nubunu ge vishnu ammko dekke noba wa ke ki mihunga rai bai mihunga eiki tauba yes mihun maaf nokura he do fila ecche vishnu amwa ammko mehuna dekke wa ke ehma waram ginen faako kura gunone dulake
එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුආස් ගෆාන එකේ ෆාන දූෆලු හිප්පා හදිස් කරයා මුආස් අම්සික අලයික හාදා මි හිෆාටස් මුආස් ගෆාන දන්නෝනි ඉන්නා ලමුআخذ ما نتكلم ආහාරමෙන් දක්කව ආකන් ආහාරමෙන් ෆාහලි බෙහි හදිස් කරේ කලේ ෆාන වර බොඩොච්ච කි ඔල වඩාගෙන මිදුත් එංගෙන් ජෙහෙච්ච කොම්මේ එංගෙන් ජෙච්ච وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ميهم يميهم مولوتا ميهم يميهم كندراوتا نركين إلا لبني يميهم أغا عندك واوتك سوم نوهي هم حديث كوري وإن رجلا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ميها بني كلمة كلمة الله ريوڑ گنوا کلمه لا يلقي لها بالا ايگه ابس قال خيال فكرن اننت ما بودچكم گنوا emme كلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم e kalime gesomgen naraken illale emme kalime magine emme kalime Allah reward nuwa emme kalime mone isam ferigene kalime gesom naraken हमें को तक हेव कलिमे बुन्य सेना स्वर्ग के दरजे सल्लल्लाहु ताला उफुल बयमीन दुगहद व इन रजुल यकदिब व यतहब्बल कदिब दुगहद वस दुगुनो වෙච්ච බයමිහු නොදක්ක මුලින් දුගුව حتى يكتب عند الله كذابا الله حضرت कहने की कज्जाब को तलीवन दुगुवद එබ්බසර කනුස් පුරියාව කොම්මජස් කිය दोगे तेदनु එම්මෙ ෆසේහන් අවුමන්නම් ඉස්තිමාල් කරවේ එම්මෙ ගිනාම් බේනුම් කරවේ එක් ගුණවන් දුලකි අදි එම්මෙ නොබෑගතු අවුමන් බේනුම් කර ගිනාම් බේනුම් කර ගුණවන දුලකි එම්මෙ දුව බජේ වරබොඩ හිෆාත් දුව කොම්මෙ දුව කුතිබාගේ නෆ්සු ඉස්ලාම් කරම් ඉස්ලාමියා එනික දුලාන යේ සමාලෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආම් උසූලෙන් අවුමන් බයන් කෝ දෙලිගේ නොරක්කා තරිකම් බයන් කරා මන් යضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ريه قاوم من الدويجيا එකදේ ඉෆාන කාරි අලගොණ මෙදන්නේ කදේ ඉෆාන විදාලව දෙබ්ලාරේ කමෙ තිමන්න එකමෙ කොෆියම් කදේ ඉෆාන තිමන්නේ සුවරුගේ ජාමුන් වඩා ගන්නවර කමෙ තිමන්න කමෙ විදාලව දෙබ්ලාරේ එකමෙ තිමන්න ඉෆාට අවරජිය කලේගේ ෆාන තිවන්නේ ස්වර්ග ලිබේරකම් ජාමීනු වඩා ගන්නවා බයි තිවන්නේ වියයි දාන තිවන්නේ චිකි පාට එකදේ ෆාන ජාමීනු හදිස් කරවි අවගමන නෙබ ෆෙන්නගේ අවගමන බද්දර නුවේ කස් خبر واس من يضمن لي ما بين لحييه එමිහෙ ගෙමි දෙදද්දොලි දෙතරේ ගමේ වාතංගේ යංග ما بين لحييه وما بين رجليه අදී ඒනාගේ ලදුවේති ගුණවණ जा रक्का तेरे जमिया अज़मर लहुल जन्नह तिमन कदे गफानो एमी एक स्वर्ग जामेन वडा गन्नो मसर वर सावेनो अंगयाय लद्वति गुणोन गवा एई एम्मे गिना मिहु नरके दादे एम्मे गिना हदीस गास एम्मे गिना मिहु नरके दादे गुणोन की एने लद्वति गुणोन एने अंगय එම්මෙ බොඩ රක්කාතිරවන් ජේ දෙගුණෝන් මේ ඒ දෙගුණෝන කුම්මියා නරකේ ෆෝර කුද්දේ දෙගුණෝ ඒ දෙගුණෝනක රක්කාතිර වෙච්ච නම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොමන ස්වර්ග ලිබේනකම خود එකදේෆාන් ජාමෙන් වඩාගම් ෆාවා දෙගුණෝ අංගය දුලා الفرج ලද්වති ගුණ ඒ ෂයිතානා හුරිහා මගකු ෂයිතානා ඉන්සාන දිමාකුරා හුරිහා ගේටකුන් ෂයිතානා නූනකේ බුනිම දෙන් එන දිමාකුර දොරකි ඒනාගේ ෆාහිෂ් කන්තතව දොරු වරක් බරුගදේ ඒන රක්කාතරකෝ ෆිර අලාෆ නතිය අදිකෙත් ඒ දොරා හැමේ වාසිල් නුවේ වර ෆාහිෂ් කන්ත දොරු එන මා දුරුම් බන්දුකෝ නතිජ්ජන් ෂයිතානාගේ දොරු වටකිජේ ෆුර්සත් දීෆියා ඒ දොරු ආමකෝ හොළුවේ ඒ එම්මේ ෆසේ අමියා මග්ෆරත් දෙබා लोग दिसे तेरे आहो अख्तो वाह का माग दियकुरा काउन बेर मेनो खुलासा है कि अलगोन में दुनिया कोरम होरी मासे कहते कि
mi nafsuge ve rabbuge hadurata algon menna devvi gota algon men gengostino kullu mauludin yuladu ala alfitra komme kudda kujjak algon men kudda kujjak ufam vir evves faafenne tahir mi egotuga nafsu allah algon hawal kuri namadunu kura mi egotuga rabo mi egotuga wakkam kura mi egotuga haram mudaka mi egotuga no allah nafsu algon hawal kuri fitratuge saaf tahir egotuga hawal kurima esaaf kommatiga e hawal kurbe nafsuge ve rabb gengostirunga ei algon men amana e rakkaatiri wanje e nafsu hadiwa kandatta ei algon men gunawanta algon men kura nobe amalata e gunawanta utere emme boda nafsu mudadarwa adi emme faseha algon men ekchige beenu ibe echki algon men dule algon men e aykuga laduet gunawan haram kanta garagata nabiy sallallahu alaihi wasallam jamin wadagem fevani e de gunawana miha rakkaatiri kan dibiyam ekale fana jamin wadagannawa ko emiheka sorgilibe ne nafsu majju par verive mi irshad takun irshad hasil ko algon menge edduwas ane duhavre rangalu kurvet kuriya gadala maseke ko kon taakuto algon menge nafsu ko hori kon aabetto bala nafsu ge aabutan islam kurmattaka algon menge mashghul wambi em mihunge nafsaka no mashghul wambi algon menge abe nafsa mashghul wambi em mihunge nafsu tan islam kuran uleka waguten algon menge kanne algon menge nafsu islam ko adi algon menge ka suwalis ko kene abe هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته